Hallelujah. Dusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo ni ibice 4 umurongo wa 18 tugeze ku murongo wa 22. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 4 umurongo wa 18 tugeze ku 22. Turaje kongera gusoma urwandiko rwa kabiri rwa Petero, narwo ni igice cya mbere n'umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere nyine tugeze ku murongo wa 4. Niba mwahabonye dusomye mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza bwa Matayo 4:18. Agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Undi gusoma neza mfashaho mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere ageze ku murongo wa 4. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranije vy'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononeka kwazanywe mu isi no kwifuza. Amen. Bibatere gufatanya na kamere y'Imana. Hallelujah. Amen. Turanezerewe cyane kandi cyane kubana namwe muri uyu mugoroba. Biduteye ibyishimo byinshi, kubabona konyine n'ibyishimo, kubana namwe muri iki gihugu n'ibyishimo. Imana ishimwe. Icya kabiri kinteye kwishima, narivuze kuko no kubabona nabyo ari ibindi byishimo. Pawulo haraho yigeze kwandikira Abatesaloniki, arababwira ngo mbese ibyishimo byacu ni iki, cyangwa ngo ikamba ryacu ryo kwirata ni iki? Ngo se si mwebwe? None se twebwe ibyishimo byacu ni iki, ikamba ryacu ni iki? Ni ukubabona mwebwe. Narimo ndeba habona niba abakristo, ndetse byatumye ngeraho mbona Manowa, mbona n'ibiti yazaga agenda yandikaho, amaze numva sinzi ukundi bigenze, ariko ibyishimo ni byinshi. Ikindi cyongeyeho, twishimiye cyane kumva ijambo ry'Imana. Hari abantu bajya bumva ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana rikongera rikabasiga hahandi bari. Ariko muze mureka ijambo ry'Imana muryumve, nibura ritere centimetre nka 2, rikuvana aho waruri, ryongere rigira handi rikugeza. Ejo kandi ryongere rigira handi rikugeza. Ejo ryongere rigira handi rikugeza, rikujyane rikugeze mu gihagararo cya Kristo. Kuko Imana ntabwo yaduhamagaye ngo iduhamagarire kugira ngo tugere igihagararo mu cy'umuntu wari we wese, ariko Imana yaraduhamagaye kugira ngo tugere igihagararo cya Kristo. Tugende dukure, tugere mu gihagararo cya Kristo. Aho Kristo yahagaze abariho natwe tugenda dushinga ikirenge cyacu duhagarare mu cya Kristo. Bibiliya ni kwitubwira hariya mu Efeso iravuga ngo kugira ngo bakure
yarimo yigisha hejuru y'itorero, aravuga ngo nicyo cyatumye Imana igira bamwe ibagira intumwa, abandi ibagira abahanuzi, abandi ibagira abashumba, ngo kugira ngo abo ngabo babone uko bakuza umubiri wa Kristo, ngo abakristo be gukomeza kuba abana, ngo batereganwa hirya no hino n'imiraba y'imyigishirize y'uburyo bwose, ariko bababwira ngo nyamara bakure, ngo bagere mu gihagararo cya Kristo, bahagarare neza, bavuge bati duhagaze mu cyimbo cya Kristo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana batubwiye numvise byanteye ibyishimo, ngera naho mvuga nti uyu mugoroba ntacyo mbona mvuga, kubera kuko ryandemerereye, numva ryagize uburemere cyane, ariko Imana ishimwe. Yeremiya yaravuze ngo amagambo yawe Mana amaze kuboneka, ngo ndayarya, ngo antera ibyishimo n'umunezero, ngo kuko nitiriwe izina ryawe. Iyo turiye ijambo ry'Imana, nibyo kurya by'abagabo, nibyo kurya by'abagore, nibyo kurya by'abami, nibyo kurya by'abamikazi. Ntabwo Imana ngo niyo yarivugutiye yonyine ubwayo, ni ibiryo Imana yonyine ubwayo yateguye, marayika arabikaranga cyangwa se umwuka wera urabikaranga. Muzi gukaranga cyane, muzi no kuryoshya ibiryo, ariko kandi ntakiryoshye nk'ijambo ry'Imana. Umwanditsi wa Zaburi we yaravuze ngo mbega uburyo rije riryohera mu nkanka, ngo rirarusha umushongi w'ubuki kuryoha, ijambo ry'Imana, kandi muje murirya rigira imbaraga. Yaravuze ngo rega ngo inzandirya rikantera ibyishimo n'umunezero, kuko nitiriwe izina ry'Uwiteka. Ikindi ngo abariye bene iryo jambo ry'Imana, ngo n'ibirenge byabo ntibijya bibyimba. Sifa kwake Mungu. Si n'ibirenge gusa, wabona umugabo utari ijambo ry'Imana akiruka agafata ingunzu 300, wamukura he? Ariko abariye ijambo ry'Imana bakarirya bakarihaga, barimo ba Gidiyoni, nubwo haringiye kure cyane, ariko ni ibyishimo by'ijambo. Haleluya. Ngo bararya barahaga, yamazingazinga ingunzu 300. Ega burya iyo abantu bumvise Imana igufashe paste. Hari ahantu yavuze numva ndanezerewe cyane, aravuga ngo iyo umuntu atarumva ijwi ry'Imana, kandi nicyo tuganira muri uyu mugoroba, niba Imana ihamagara abantu bagomba kuyumva, bagomba kumva Imana ivuga. Hari ahantu yavuze atanga urugero ngo iwabo bararwanye bakubitana inkoni, nta cyatumaga mutarwana, umwuka atabarimo, no mu muhamagaro wanyu mutarumvise Imana ibahamagara, mwabuzwa n'iki kurwana. Ariko iyo Imana yahamagaye umuntu akayumva, ntaje arwana. Reka mbabwire, haba nubwo abantu bakubwira ngo abakristo bose bagiye kwimuka, uzuvuga uko bashaka, nibashaka bagende, nzabwira nyirabyo wampamagaye. Kuko iyo udafite ububwira ngo uje kurega iwiwe, umubwira uti Imana babandi ga bari kumpamagaramwo baragiye, umuntu akaza akagukanga akamakubwira ngo bari abakristo ngo babahaye, nuko nyine ari abantu bazababaha. Ariko iyo umuntu yabahawe n'Imana ntawabakunyaga, akabakunyaga sa abakura he? Arabakura he? Kuko iyo abaguhaye ni nkuru ifite amaboko aruta imbogo. Haleluya. Reka twisubire ku ijambo ryacu twasomye. Dusomye ijambo naryo ry'umuhamagaro. Aka mwabagabo mwahuye n'ibibazo, ubwo mwamye muhurira umunsi wanyu wo kubasengera, natwe abavuye i Rwanda turaje, n'abavuye hehe baraje basanze hano. Mubabagabo nyabagabo kabisa, kuko ibyo Imana ivuganye namwe muri uyu mugoroba na mu gitondo birakomeye cyane. Ntabwo ari ibintu byo kubashekerera, ariko ni ibintu bikomeye bitoroshye. Kandi n'ubundi muri uyu muhamagaro uhora ukomeye, ni umutwaro uremereye. Habe na Mose igihe Imana yamuhamagaraga yaravuze ngo rega ngo afite umutwaro umuremerereye, bigera naho na Mose nawe noneho ngo bimaze kumugora cyane, abona buriya abakristo, haleluya, n'abana beza. Ariko kandi iyo baguhindutse uje ugira ngo none si babandi,
byageze aho Mose avuga ngo ese ngo nigeze nsaminda ngo kugira ngo mbabyare. Hati kubera ko uzumbwira ngo mbajane je nyine njewe nigeze nsaminda ngo mbyara ab'Isirayeli. Ntabwo nasaminda yabo. Imana iramubwira iti Mose ubwo maze gucika intege reka nanone ngufashe. Irongera ngo mwongerera abandi ariko kugira ngo ibamwongerere mwumva ibanga ririho. Kugira ngo imwongerere abo bantu byabaye ngombwa. Ariko njewe nk'umuntu iyo mbaye niga ibyo bintu bya Mose nzantangara cyane. Imana yaravuze ngo ndazana ku mwuka ukuriho. Amaze ngukureho mwuzuze bari abagabo 70. Ntimwamubona iyo baba nkatwe twenyine. Tashari muhamubona. Targa muhamubona. Utingira umwuka wanje warundimo. Amaze nkuheza abandi kandi nkuherezega abagabo 70. Ubwo se nje ndabasigaranye iki? Ariko Imana Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo umunsi umwe Yesu yagendagenda ngo agere iruhande rw'inyanja. Hasanga abantu bariko bararoba, asanga bari mu kazi kabo. Hasanga bariko bararoba. Haleluya. Kandi njewe namaze kumenya yuko Imana nimbivuga gutyo muranumva nabi. Ariko Imana yanga abashomeri. Nimwitegereza neza ntabwo Imana irahamagara umuntu ngo imuhamagare imusanze kwizero. Oya. Imana izizi gasanga umuntu ari mu kazi. Igasanga ariko arakora akazi kiwe. Ikamubwira ngo nkurikira noneho ndaguhindurira. Izihindura igahindura ibyo wari urimo. Ariko ntiyapfa guhera kubusa gusa igihindura. Bibiliya yavuze ngo Yesu ngo ari magendagenda ngo agera iruhande rw'inyanja. Ngo asanga Petero na Andreya. Haleluya. Yesu ashimwe. Bwana ashimwe. Turajya kuvuga buke hejuru y'imico ya Petero. Amaze mutangare murebe ukuntu Yesu yashoboye guhindura ubuzima bwa Petero kandi butari bworoshye. Aramubwira ngo yamusanze iruhande rw'inyanja kandi ngo asanga ari kumwe na mwene se Andreya. Asanga ngo bariko bararoba. Ngo arababwira ngo nimunkurikire musigize inshundura zanyu. Amaze munkurikire ngo nanjye nzabahindura abarobyi b'abantu. Umuntu yakwibaza utese kwijanga zo zari zifite urushundura ruzifata. Ese Imana kwimutumya none ngo aje kuroba abantu barajana uruhe rushenga. Haleluya. Turi kumwe namwe muri uno mugoroba. Tugomba kumenya urushundura rushobora gufata abantu rukabazana. None nabo bakabonaga guhindurwa ariko kandi habaye urushundura rubasha kubafasha. Yesu arababwira ngo nimuze ndabahindura kuba abarobyi b'abantu. Dukomere kuri iryo jambo ngo ndabahindura. Imana ntiduhamagara ngo hanyuma yabwo idusigaho. Ariko Imana iraduhamagara kugira ngo iduhindure. Twasomye ngo yicuma imbere ho hato ngo abona abandi bavandimwe babiri nabo bahaye bagira bate nabo bahaye baroba. Hari ishyirahamwe ry'abarobyi asanga ngo hariho Zebedayo n'abahungu biwe babiri kandi ariko Yesu nawe sinzi. Umuntu azajya guhamagara abantu akamuhamagara abavukana bose ntagire n'ubasiga. Mutekereza namwe Petero ari kumwe na se mu bwato. Ariko none Yesu abageze iruhande abwira Petero na Andreya arababwira ngo nimunkurikire ndabahindura ko babarobyi b'abantu. Ariko asigase kandi amusigari wenyine. Ubwo se nta bibazo abantu bari mu kugenda bibaza ngo none se umuntu yakorera Imana wenyine gusa agakorera Imana cyangwa umuntu yaba kibayeho amaze gukurwaho abana yaba gikoze iki? Ariko uje wanga Yesu amaso kuko ibindi byose arabishoboye. Ngo arongera ahamagara bene Zebedayo. Bibiliya ivuga ngo basigase n'ubwato. Ndetse mu bundi butumwa bwo haravuga ngo basigase ngo n'abakozi babasigana n'inshundura zabo barabasiga. Amaze Yesu arababwira ngo nimuze ndabahindura kuba abarobyi b'abantu. None ntimukigiye muroba amafi gusa ariko ndabahindura mbanze mbagire. Haleluya. Nzabagira abarobyi b'abantu.
reka twitonde kuri iryo jambo ngo nzabagira. Ikibazo dufite si uguhamagarwa, ariko ikibazo dufite nuko twagizwe ko n'abantu. Iyo wahamagawe n'abantu usa n'abantu, iyo abantu aribo bakuzanye ugenda nk'abantu, iyo abantu aribo bakuzanye ukorera abantu, ariko iyo wazanywe n'Imana ukorera Imana, kuko ubuzi ngo hari uwampamagaye, kandi uwo wampamagaye niwe ngiye gukorera, nkwiriye no gusa nawe. Twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, ntabwo ndasoza ariko tubanze tugere haya magambo. Haravuga ngo Imana imaze kuduhamagara, iyi Imana ngo imaze kuduhamagara ngo izi tugabira. Haravuga ngo imbaraga z'ubumana bwayo ngo nizo zatugabira, ngo kandi zitugabira ibintu by'igiciro. Yavuze ibintu bigera nko kuri 2 ibyo yavuze ngo Imana yatugabiye ngo by'igiciro. Petero yavuze ngo Imana yatugabiye kwizera kw'igiciro, arimo yandikira abakristo batoya, arababwira ngo kwizera kw'igiciro ngo kungana na kurya natwe twakiriye. Ntimwamubona kuko Petero yajanye na Yesu, agendana na Yesu, abana na Yesu, abona ibitangaza Yesu akora. Umuntu yari kuvuga ngo rega ngo Petero yahawe kwizera gutandukanye nuko abandi, ariko ngo ajye kwandikira abantu arababwira ngo twagabanye kwizera kw'igiciro. Mwebwe abo mpaye nandikira, mwagabanye kwizera kw'igiciro ngo kungana nuko natwe twahawe. Haleluya. Kwizera ntabwo kugira umupaka. Niba ba Petero barizeye ku rwego rwo hejuru ruhanitse, natwe tubasha kurugeraho, kuko yahamagaye ba Petero niyo natwe yaduhamagaye, ngo yatugabiye kwizera kw'igiciro gikomeye kingana n'icy'aba Petero. Bwana asifiwe. Yuda barandika aravuga ngo uko kwizera ngo twaguhawe rimwe risa kuzageza iteka ryose. Arongera aravuga ngo ikindi cya kabiri ngo Imana yatugabiye. Imana ishimwe. Niba Imana iduhamagara umuntu akamagenda nyina ari pasteur. Haleluya. Nahoze nabwira iwacu kare nti abagabo bahuye n'ibibazo ko ari amabambika imisaraba. Amina. Naje nasengeye abapasiteri benshi, ariko kubambika imisaraba naza mbabwira ngo mbambitse uyu musaraba, ariko ntimugire ngo ni fieri. Uzi kuko abantu bamwe bazamara kwambara umusaraba akamatekereza nyine ngo norega n'ikindi kintu kinini ni nk'ipeta bamwambise. Wewe umusaraba uvuga gupfa. None se baje umanikaho umuntu ari muzima? Hoya umusaraba ni ugupfa. Ni ukuvuga ngo ni ukwemera yuko twapfanye na Kristo, kandi tumaze gupfa ntitwagumye ngo tube bazima. Oya, ariko none ngo twarapfuye tugira dute? Turahambwa. Tugira dute? Tuzukana na Kristo. None Paulo aravuga ngo sinjuriho kuko njyewe narapfuye, ariko none Kristo ni uriho, ariko njyewe sindiho. Agarana havuga ngo none nje sinkirata ikindi, ati byiratwa byari bikwiriye kuba, ariko nje sinkirata ikindi keretse umusaraba wa Kristo. Niba tugendana iyo misaraba ntibiduheshe gutekereza ngo umusaraba ngo nahindutse ukundi. Abantu bazamara guhamagara nyine bati pastor. Haleluya. Murambwira muti none se uko tukigiye twemera none ubu pastor. Imana ibaho umugisha. Nje gako ndavuga maze no kwibera umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nta mpungenge mfite zo kubabwira uko numva Imana inyoboyemo, kuko nanje narawambaye kandi nanje nabaye umupasiteri. Ariko ikibazo ni iki ngiki, ihatari bubamwo ni iyo tumvise Imana iguhamagara, uwo musaraba baje bawukwambika ukagutera ubwibone. Ariko iyo wahamagawe na Kristo baje bawukwambika ukabona urapfuye, ukagaragara none aho undi muntu reka mbabwire buryo ubupasiteri buragoye cyane. Uziko nawe uri umuntu nk'abandi, siko mumeze se? Timuri abantu nk'abandi. Ariko tekereza umuntu none araje aguhanzeho, ariko niba aguhanzeho uragira uti? Urakora iki? Ugombaga kwihangana kuko wabaye pasiteri. Ikindi cyongeyo uguye kwihangana kubera iki? Wambaye umusaraba. Umusaraba se bivuze ki? Bivuze ngo warapfuye. None wapfuye yarwana. Umvaga zanko nabi wanyu bariko bakubitana.
ntibapfuye, bari bagifite kamere muntu. Ubu muntu bwari bubarimo, niyo mpamvu bashobora gutora n'inkoni bakarwana. Ariko niyo umupasiteri yarapfuye agapfana na Kristo, urushi rwiwe rwakongera rukaja gukubita? Ntibibaho. Yesu arababwira ngo nzabagira. Ntabwo ari twe twigira, ariko ni Yesu tugira. Aravuga ngo nzabagira, kandi muri uko kubagira hari ibintu aja akoresha. Batubwiye ngo mubi igikoresho gishitse, igikoresho gikwiriye, igikoresho nyiracyo yishimira, igikoresho gifitiye nyiracyo akamaro. Ariko reka mbabwire muri uyu mugoroba ngo abahamagawe na Yesu ararongera akababwira ngo nzabagira. Ni ukubanza akabahindura, akabagira. Nicyo gituma Petero yanditse aravuga ngo yatugabiye ibintu bibiri bitangaje. Icyambere ngo yatugabiye kwizera kw'igiciro. Icya kabiri ngo yaduhaye amasezerano y'igiciro. Ngo kandi impamvu yatumye biduhereza icyo Imana yaduhamagariye ngo ni ukugira ngo dufatanye. Haleluya. Ni ukugira ngo dufatanye nande? Dufatanye na kamere y'Imana. Iyo Imana iduhamagaye ntiduhamagarira ubusa, ariko Imana iraduhamagara ngo dufatanye na kamere y'Imana. Haleluya. Bwana asifiwe. Ese turi kumwe namwe? Dore kamere y'umuntu ni kamere nyine y'abantu. Umuntu yavutse afite kamere y'umuntu, asa na Adamu. Iyo Imana iduhamagaye naho ikenera ngo iduhindure, amaze itugire, none dufatanye na kamere y'Imana. Kamere y'Imana se ni iyi? Icyambere kamere y'Imana ni urukundo rw'Imana, kandi ngo rujya rwirengagiza ibicumuro, rukirengagiza n'ibyaha, kandi rukemera kubabarira ibyo ari byo byose, kuko ni urukundo rw'Imana. Iyo niyo kamere y'Imana. Imana iba mu rukundo, ijigendera mu rukundo. Imana igira amategeko ayigenga. Sinzi nimba mvuga ngo ayigenga cyangwa nimba mvuga ngo iki, ariko ngo mu itegeko ry'Imana, Imana yonyine ubwayo kamere yayo ni urukundo. Itegeko ry'Imana ni urukundo. Ngo udakunda mwene se ntiyakunda n'Imana. Kandi ngo gukunda, Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma igira iti irakora. Kubera iki? Kuko yakunze. Iyo niyo kamere y'Imana. Ngo Imana mu mibereho yayo ni urukundo. Irongera ravuga ngo n'itegeko ryayo ni urukundo. Irongera ravuga ngo n'itegeko rya Yesu rishya. Haleluya. Ngo niki? Ngo mukundane. Noneho rero ni ukuvuga ngo dufatanye na kamere y'Imana. Kamere y'Imana ikindi ishaka niki? Kamere y'Imana ntishaka yuko barimbuka, ariko kamere y'Imana irashaka ngo bamanuke bagere mu bapagani hasi, amaze abanyabyaha bakizwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nabasakurije ariko niko ndemye. Bwana asifiwe. Abo twari kumwe kare ntimwari ko mwumva mbaramusampaye inkorora, ariko kuko turimo tuvuga ubutumwa bwiza habe nako gakororwa karavaho. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo icyo Imana iduhamagariye ni ukugira ngo tufatanye na kamere y'Imana. Kamere y'Imana ibe noneho kamere yaje, ibe kamere y'umuntu. Uwo ni umupasiteri mwiza akwiriye kuba afite kamere y'Imana ituye mu buzima bwiwe, kugira ngo ahishurirwe n'Imana, kuko Imana ntiyagenderera umuntu agifite kamere yiwe muntu. Imana ihamagara Samweli hari impamvu yari imuciye. Haleluya. Ariko reka mbanze mbabwire ngo umuhamagaro ufite ibice bibiri. Hari umuhamagaro rusangi. Imana yahamagaye abantu bose bari mu isi. Irahamagara no mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, ngo ni muzi wanje maze gira amaruhuri. Uwo ni umuhamagaro uvana abantu mu byaha bakaza bakagera kwa Yesu maze bakaruhuka. Kandi muze mubujana mw'abantu, abantu bagere kwa Yesu baruhuke, imitwaro bari bafite iruhuke, kuko kwa Yesu naho abantu baruhukira, kwa Yesu naho abantu babonera amahoro. Haleluya. Numvise nsa n'ugiye no kubabara igihe uriya mugabo yavugaga ngo bariko barabahamagara ngo muze mwakira ifunguzo amaze tubasigira amakanisa. Namatekereza nti none muracyari ko musirimba gusa,
mumbabarire ntabwo nanga igisirimba. Habe n'abasore iri iwacu baje basirimba cyane. Nzanduha nkaje kubataramira. Ariko si ukuvuga yuko njanze. Kandi ubundi no kugikunda nako ningikunda senda cyakibyiniye. Ibyo nabyo gase nabangi bishoboye. Ariko reka mbabwire ngo aho bigeze nimba batangiye kubahereza amafunguzo y'amatorero. Umugabo umwe umupasiteri yabwiye mugenzi we pasiteri gamutoya yaje kumuha itorero ngaba basengewe none usibye kuko mwebwe muri ko murabasengera ngo mwese mugira kanisa rimwe mwagiye se mugafungura yandi ni nacyo gituma abantu bari mu gukubitana amakofi kuko nawe abayabuza hayobora mwamugize umupasiteri none nawe akeneye kuyobora none abuza hayoborera murabuzwa n'ikise kurwana niba atari umwuka wera nyine ubafashije kurwana ko ntimuzareka abantu 8 mu kanisa rimwe banza mwebwe mukiri bakeya ni bane mumaze kuba bane ariko nabane se bake ubwo se mufite abakristo bangana iki 150 ugabure kuri bane nimwumva ko ari ugusaranganya ariko byari ngombwa ko mugenda mu isi uwase Pawulo nyine we ntiyavuze yaravuze ngo rega ngo ati hari hasigaye hatoya ukampindura kuba umukristo undi aramubwira ati si wewe wenyine ariko nariko ngira ngo n'isi yose tuyihindure kandi niko Yesu yababwiye yarababwiye ngo nimuze amaze mbagire nimara kubagira namwe mugende muje kuroba abantu muba barobyi b'abantu ni muroba abantu habe nubwo mubona ngo barakomeye nubwo mubona ngo bafite yenda ngo ntibashoka ariko umwuka wera niba bayoboye niba ari ubashanye kuja gukorera Imana niba ari Imana ihaye bahamagara no kubahinduriza abahindura. Amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Kubanza mudahaye mu byizera ariko se mwapfukama mugasaba Imana yavuze ngo dore mbahaye n'abaje biyita yuko ari sinagogi ya Satani hatari ishize urugi rukinguye imbere yayo none niba bahaye babahereza ifunguzo ntimwumva kuko yamaze gushira urugi imbere yayo kandi n'urugi rukinguye ahasigaye mukora iki muvuga ivuga butumwa heka n'ubundi ntawuzi impamvu yatumye Imana ibazana hano yarabazanye gusa ngo mwakira amafaranga mugire menshi ntabwo ari byo ariko birashoboka Imana yabatumye aha hantu kugira ngo mujye guhindura murebe ukuntu muhindura abantu amaze bayoboke Kristo Yesu nta kindi dufite arababwira ngo nzabagira amaze Yesu ategura abo bigishwa biwe nubwo bari bafite itabiya zitandukanye kandi zidafatika ariko Yesu agerageza kuzihindura reka mbe nkuvuga kuri aba bagabo bene Zebedayo umunsi umwe basenza amasengesho arakaza babo baraza baramubwira bati mwana ubwo uzaba mu bwami bwawe uzaduha umwe yicara iburyo undi yicara ibumoso noneho gabarya abandi 10 bo basigaye heheze babona n'amasengesho y'ubuegoiste amasengesho yirozaho wenyine gusa ukabona ni wewe gusa ukwiriye none baravuga bati ibyo uzabidukorera arababwira ati ntimuzi icyo mwaye musaba atese muzanywera ku gikombe zanyweraho bati gikombe gusa bariko bagiraga ngo none nka bya bindi mwariko muduheramo bati gikombe gusa bati natwe tuzakinyweraho ati atari kubanza nyine muzakinyweraho atese muzabatizwa umubatizo nzabatizwa bati tuzawubatizwa rwose arababwira ati ibyo birashoboka namwe muzabatizwa uwo mubatizo n'icyo gikombe muzakinyweraho atari ko reka mbabwire ibyo kugaba kwicara iburyo n'ibumoso bwanjye ngo naje ubwanjye simbifitiye ubushobozi ati keretse data wenyine niwe ufite ubwo bushobozi bwo kubicaza aho ashaka ariko njyewe nanjye nta bushobozi mbifitiye. Abatangiye kubigisha no kugenda abahindura ubundi munsi ngo bajane none bageze iruhande rw'umugore w'umusamariyakazi basanga umugore w'umusamariya yarushe arapfuye n'umuruho kandi bakaba bari kumwe na Yesu nawe warushe. Haleluya. Yesu nawe wagize ate wese no kuruha gusa Yesu yari yarushe icya kabiri Yesu yarashonje Bibiliya yambwira ngo apfa kwicara nukuvuga kuko atari kwatoraho yicara kubera umuruho kubera inzara amaze ngo apfa kwicara ngo bigishwa baramusiga baje guhaha ngo bagende atangira kuganira na wa mugore w'umusamariya. Haleluya. Yesu ni mwiza kandi aratangaje mureke tujye tumuvuga
nta wundi mugabo ukwiriye kuvugwa ku isi. Nicyo gituma umwanditsi umwe yaravuze, abana b'abasirikari bagiye gufata Yesu, baraza ngo bajye kumufata, ngo basanga ari kuri altari ariko arabwiriza, ngo bamurebe bati ninde wamuramburira ibiganza amaze akajya kumufata. Ngo bagaruke barababaza bati namwe mugarutse nk'aba basivile, muje nk'aba basivile mwamusize. Barababwira bati si umugabo nta wamuramburira ibiganza, ngo nta wundi mugabo uzi kuvuga neza nkawe. Haleluya. Agira imvugo ijinezeza, imvugo ijivuga ubuzima bw'umuntu bwahinduka, imvugo ije yinjira mu ubugingo bugasa na Yesu. Baravuga bati nta wamuramburira ibiganza, turamusize nyine, turamusize. Cyakora Yesu yariko anavuga akavuga ngo igihe cyanje ntikirashika, mweko murirusha murigora, igihe cyanje ntikiragera, ariko ngo gishike. Aravuga ngo igihe cyanje noneho kirasohoye, hati mukore guko mushaka. Ariko ubundi haleluya, ni mube nk'abana mwibuka ari imbere ya Pilato. Pilato aramubwira ati ese aturi umwami w'abayuda? Ati wakabimenye ngo icyo nicyo navukiye, cyo nicyo cyanzanye mu isi. Ati noneho guri umwami. Ngo arongera amazi ati ese ariko wavuye he? Ngo Yesu aricecekera. Aramubwira ati ese ati ntuzi yuko mfite ubushobozi bwo kukubamba n'ubwo kukurekura? Yesu ngo aramubwira ati ntabwo ufite. Ngo yaba atari Imana yakungabije weho ntacyo wari kuntwara, yaba atari ijuru ryantanze wewe ntacyo wari gukora, none we ntacyo no kubambwa ntiwari kubishobora. Ariko ni ijuru ryantanze ngo mwebwe mukore uko mushaka, ahasigaye mukore ibyo mushatse kuko ijuru ryantanze. Yesu yariko yigisha usubiye ahandi harya twari dusigiriye ha Marta na Yesu, nako hurya mugore w'umusamariya na Yesu. Ngo baganiriye umwanya, aramubwira ati ariko se wampaye kutuzi nanjye nkanwe. Ariko Yesu ni mwiza, ntajya anabwiriza ubutumwa bukomeye cyane, ariko aje abwiriza ubutumwa bworoheje butuma umuntu avugana n'undi. Arabaza ati ese wambaye no ku mazi yo kunywa? Undi ati ninde wadusangije? Tuzi ko tujya tunenana mwebwe abayuda n'abasamariya, izo nkuru ntuzizi. Yesu aramubwira ngo yaba waruzi gusabya amazi ukamenya n'impano y'Imana, ngo nawe wari kumusaba ku mazi y'ubugingo. Atese mutwara uyakura he? Ko mbona iriba rirerire, icyo kivomesho se wagikuye? Ngo atangira kumubwira ngo sura rutasogokuruza Yakobo uyo waje gunywa kuri iriba n'amatungo yiwe akarinywaho, atesura muruta. Ngaho Yesu yamubwira ati Yakobo atarabaho njyewe narindiho. Arongera ngo aramubwira ngo se ngo noneho gamenye yuko uri umuhanuzi. Yaramaze kumubwira ibyiwe n'urugo rwe. Aramubwira ngo noneho ndabimenye yuko uri umuhanuzi. Ngo bakomeze bageze hariya hepfo, araruhara mwimenyekanisha kuko ari we Mesiya waje mu isi. Ngo amaze kumubwira ibyo, abigishwa ba Yesu baraza basanga umugore w'umusamariyakazi yuzuye umunezero. Umunezero we wahinduwe n'ubuzima bwa Yesu bwahuye n'ubwo umugore w'umusamariyakazi, noneho kamere y'umusamariyakazi ifatana n'iya Yesu. Amen. Ubuzima bwe burahinduka. None ngo bamusanze basanga wa mugore afite ibyishimo, ngo barebe Yesu nawe babona none tanzara gifite. Ngo baravugana batese tumugire gutese, bati wabanje ugafungura abantu bataraba benshi. Harabwira ngo ibyo kurya byanje ntimubizi. Batangira kuvugana bati ariko ubanza hari wabimuzaniye. Hati nta wabizanye, usibye yuko ibyo kurya byanje ni ibingibi, ngo nuko nkora ibyo data ashaka. Ati kandi iyo mbikoze mba nariye mba nahaze. Umva, haleluya. Rimwe na rimwe muzasuzugurwa, rimwe na rimwe muzabura n'ibyo murya, usibye ngo kwino iwanyu mwebwe mutaje mubibura. Amina. Ariko ivuga butumwa yarituma umuntu aburara nabifite. Bwana asifiwe. Haleluya. Eka nongere mbabwira kandi umupasteri nyawe, umupasteri nyakuri agomba kumenya no kwisonzesha. Noneho mwari muvuze mwebwe murabihorana, ariko reka mbabwire ngo nta handi haba ibanga ry'umupasteri ni mu kwisonzesha. Nta handi haba imbaraga z'umupasteri kurwana ni mu mavi. Haleluya. Bwana asifiwe. Imana yahamagariye abantu gukizwa, irongera ihamagara igira n'umuhamagaro special. Umuhamagaro uvuga ngo wewe va mu bantu amaze nje kuguhindura nkugire
igikoresho cyanjye, hanyuma yabwo ubwanjye nshyiremo ubumana bwanjye, amaze nawe ubona icyo ukora. Nzakugira, nzaguhindura. Nimusoma neza hariya mu byakozwe n'intumwa ibice 3, ubwo bahagurutsaga cya kirema, nabo bari bamaze kugira ngo bari barize bariga iruhande rwa Yesu. Reka nongere mbahereza urundi rugero. Burya Yesu yakoranye n'abigishwa be, umunsi umwe abatuma muri stage. Arababwira ngo mugende mbahaye ubutware n'ubushobozi. Baragana ngo bamare gushikiriya n'abadayimoni ngo barabahunga. Abadayimoni barabatinya, abadayimoni barahunga. Baramubwira ngo ngo noneho n'abadayimoni nabo bariko baraduhunga. Nimusomaho neza haravuga ngo Yesu arababwira ngo ntimunezezwe nuko abadayimoni babahunze, ariko ngo munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Arongera Bibiliya iravuga aho hepfo y'uwo murongo haravuga ngo maze Yesu yishimira cyane, ngo yishimira cyane mu mwuka. Kubera iki yishimiye mu mwuka? Nuko yaramenye ngo imbaraga zimurimo zageze no mu bigishwa be. Abigishwa birukana n'abadayimoni, abadayimoni barahunga. Uriya mugabo yavuze neza cyane, yavuze ngo asuzanga kuzura umwuka we wange no gushikwa. Abantu bagushika iyo abantu nyine bavuye mu mwuka, hari ibindi baje bakora, hari ibintu bijya bigurana ibindi. Abantu iyo bavuye mu mwuka babigurana ibindi bitagira umumaro. Ariko nimwibuke neza, habe na Sawuli yavuye mu buntu bw'Imana, n'abarongera aje gushikisha ibyo yari yaraciye abikuraho. Ariko noneho ngo umunsi umwe agira amahirwe make ashika Samweli. Reka mbabwire ngo umuhamagaro twahamagawe nawo, Imana yaduhamagaye ngo umuhamagaro w'ubwiza bwayo, kandi ngo iduhamagarira gufatanya nayo. Iyo kamere y'Imana iri mu buzima bwacu, uwo muhamagaro tuzawugumana, tuwuryamane, tuwusizirane mu butaka. Imana izaduhamagara idukura mu bapfuye, idukuremwo dufite na wa muhamagaro. Tuzazuka. Haleluya. Tuzazuka turi abapastori. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nubwo bamukubaganiyeho Samweli, bagira bati baramucika. Hari ibintu bimwe Satani nayo izikora bitangaje cyane, iremera nyine kandi n'Imana atesameza ati ngo arasa n'Imana. Ngo kandi muje mubanza mugendega mubaza amahano kubaba inama. Iyo tuvuze amahano ikinyarwanda kiba cyabaye nabi, ariko none muze mugenda mubaza inama kubaba banjirije. Kuko habe nubwo waba umutekereza ngo n'umunyentege, ariko afite inararibonye ruti yawe. Uzugenda ubanza umubaze umugisha inama, hanyuma yabwo abone kugira icyo akubwira. Ngo Samweli ahahamagarwa n'Imana yirukiye kwa Eli. Ngo agere kwa Eli aramubwira ati sinjye waguhamagaye. Arongera asubirayo ubwa kabiri n'ubwa gatatu, none amenya yuko ngo ari Uwiteka wamuhamagaye. Aramubwira ngo ugende none nasubira kuguhamagara, ngo umubwire ngo Uwiteka ndi hano, vuga naje umugaragu wawe ndumva. Abamwigishije uburyo yitaba Imana, uburyo ahamagarwa n'Imana. Uyu mugoroba turababwiye ngo wumve ijwi ry'Imana, ariko ntukagenda utararyumvise. Kuko nugenda utarumvise ijwi ry'Imana iguhamagara, uzagira ibibazo. Numara kugira ibibazo wibaze ngo ese ibi bibazo mpuye nabyo, uyu ni wo muhamagaro. Uku niko guhamagarwa n'Imana. Kandi mpuye n'ibibazo, ese ibi bibazo mpuye nabyo ubwo Imana ibyemereye iki? Kubera iki Imana ibyemeye? Haleluya. Hari abantu baje batekereza ngo none upasteri ni ikintu n'umurimo nk'iyindi mirimo yose. Ariko reka nkubwire ngo iyo uhuye n'ibibazo ugahura n'imiraba, niho uzumenya yuko atari umurimo nk'iyindi. Uzumenya yuko uwo murimo ufite uburemere bwawo, ufite n'imbaraga zawo, kandi n'imbaraga zawo ntizihuye n'izindi mbaraga. Hari imbaraga zidukoresha, imbaraga ziduhindura. Nicyo cyatumye Yesu abwira abigishwa biwe, arababwira ngo nzabagira, nije uzabagira wa munsi bahagurutsa cya kirema. Haleluya. Ngiye gusoza. Imana ibahe umugisha. N'umunsi bakiza cya kirema baragihagurukije muri za mbaraga. Ngo abantu baribaza ngo ese ngo kwaba ari abaswa batigeze biga, batese ibi babikuye he? Ngo ariko bamenya yuko babanye na Yesu, babana imyaka ingahe? Imyaka 3 bari kumwe na Yesu. Mujye mwinjira mu ishuri ry'Imana. Rega ntacyo bitwaye nushaka kube no muri theology, ariko numva no muri theology uje no mu ishuri ry'Imana. Ishuri ry'Imana rija ryigisha umuntu, rikamumanura, rikamucisha bugufi. Rikamucisha bugufi. Ayandi mashuri azazamura abantu.
iyo mwitegereza Mose Imana ihaye imuhamagara, Imana yabonye ubwenge yari afite bwo muri Egiputa, ariko Imana ibona ntiyagendera muri ubwo bwenge, ntiyakoresha ubwo bwenge. Imana ibungira iti imuhamagara imuhinduye impunzi, aragenda abanza kujiriya kugira ngo ajye kwiga kwa Yetro. Kandi njewe ahantu yamfasha cyane, haleluya, ngo ageririya kwa Yetro asanga ni umutambyi, kandi ntabwo yari umutambyi w'Umwisirayeli, ariko yari umutambyi w'umunyamahanga. Nyamara yari afite inararibonye muri karya kazi, kuko Mose yaragiye kugira gute, yaragiye kuzayobora ubutambyi bwa Isirayeli. None ajiriya mu batambyi, mbaze kugaruka ahura n'Imana ubwayo. Wa munsi ari hariya muri cya gihuru gihaye kigurumana umuriro, yaravuze ngo mbonye ishano, ngo iki gihuru gihaye kigurumana, noneho umuriro ngo ntigikongoke. Ati mbonye ishano, ariko ngo yumvira mu ijwi riramubwira ngo Mose, Mose, kwetura inkweto zawe, kuko aho uhagaze nahera, kandi ngo aho hantu nahimana, kuramo izo nkweto, hanyuma yabwo mbone kuvugana nawe. Ngigeraho ngaho iramubwira ngo noneho numvise kuniha kw'Abisirayeli kubera iyo miriho yabo, ngo nanje ndamanutse. Bwana asifiwe. Nanje ndi Imana ndamanutse, kandi ngubwo amanutse hazagirega umugabo uzanyitanga. Abantu baramenyereye bagira abantu b'Imana babatoza imyaka 430 baba mu bubata, ariko Imana umunsi ihamagara Mose yaravuze ngo ndamanutse uyu munsi, amaze gansareba umugabo uzajya kunitanga imbere yanjye. Iyishe izari Imana, nicyo cyatumye umubwira n'izina ryayo, iramubwira ngo njyewe Uwiteka ndi Imana ya sogokuru Abrahamu, ndi Imana ya Isake, ndi Imana ya Yakobo, nta mugabo uzanyitanga imbere. Haleluya. Habe n'inyanja ntizizabasha guhagarara. Reka mbabwire ngo dufite amasezerano y'igiciro gikomeye. Niba twumva umuhamagaro w'Imana, niba twakira umuhamagaro w'Imana, Imana iratubwiye ngo ndi kumwe namwe kuzageza ku mperuka y'isi, ntabizakwitanga imbere. Haleluya. Bwana asifiwe. Reka nsoze mbabwira kano kantu. Jewe ntangazwa n'abapasiteri benshi, iyo numva n'umupasiteri nawe ariko aravuga ngo reka ngo ntagisinzira ngo abaha bari mu kumuroga. Amina, mumbabarire kuvuga ko kantu. Ariko reka mbabwire abakristo, abantu buzuye imbaraga z'Umwuka Wera, n'abarozi nimero ya mbere. Sinzi ko mwanumvise. Amina. Nahabwiye ngo njyewe ntangazwa n'umupasiteri urara adasinziriye ngo reka ngo baramuroga. Ariko ndababwiye ngo umupasiteri nyakuri n'umurozi wa mbere ntarogesha ivyatsi, ariko isi irabizi. Irabizi ngo reka ngo ntibomuhangara, kuko ndaho bamuturuka. Nibaza bazasanga urinzwe, ngo dore iturinda ntigisinzira, ihora iri maso ku bwacu, kandi ubwo iri maso ku bwacu izaturinda. Kubera iki ushaka kugira ngo wirindishe n'ibindi? Hoya, byihorere, ariko hari imbaraga zikurinze, kandi izo mbaraga ziratangaje. Ngo abo mfite, ibyashuriwe Yohana haravuga ngo ugende umbwirira abamarayika bari amatorero ko ararindwi, ubabwire ngo mbafite mu kiganza cyanjye. None muri mukurara mujiguma. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Se murananze. Ejo bundi nzisubirira i Kigali. Haleluya. Ariko Imana yarabwiye ngo abamarayika banje barindwi mbafite mu kiganza cyanjye, kandi ngo ntawazamuka ngo aje kwa data aje kubavuvunura mu kiganza cyanjye mfite. Kubera iyo mpamvu rero, pastor, shira ubwoba nk'intare, shira ubwoba nk'intare, umenye yuko ikurinda iyaguhamagaye. Igituma tugira ubwoba tituyizi, ariko ingombwa nuko tuyimenya, nuko tuyumva, tukaba twarumvise uko yavuganye natwe, tukumva ijwi ryayo, tukumva Imana iganira natwe. Imana ikavuga ngo ndagutuma, ndashaka kugutuma ungendere. Kakurya nyine batubwiye Yesaya, yarabwiwe ngo mbese ninde natuma, ninde watugendera? Imana ishi, ariko musarira kugendera Imana. Ni ngaho ganono Imana isa ngaho idafite amaguru, ariko itiriye amaguru yawe. Haleluya. Imana ishatse kugenderera Abanyamerika, ariko Imana imanutse muri uyu mugabo. None uyu mugabo abaye iki? Amaguru yikoreye Imana. None wikoreye Imana. Haleluya. Bwana asifiwe. Umuntu wikoreye Imana, ukaba uyifite ku bitugu byawe. Imana ishimwe. Umunsi umwe twari mu mukutano wa Pentecote mu Rubuga,
amaze abantu bavuga ubutumwa bwiza, abantu barafatwa bagira imbaraga nyinshi cyane. Umugabo witwa Rwanda banaravuga ngo imvura iragwa, aravuga ngo none ngo mbabajwe n'umwana w'Imana, ngo imvura inyagiye ataragera kwasi. Baramubaza batese umwana w'Imana wamubonye he? Aravuga atariko mwahoza mbwira ngo barya abagabo kurya kwihanukira bariko bavuga arya yose, bariko bayavuga ku bwabo, ngo rega ntimuzamubona nyine. Ati burya njewe nahoza mbona umwana w'Imana bahagaze ku bitugu. Bo yabivuze wasa n'uhaye yigirira blage, ariko akambabwire ngo duhetse Imana, twikoreye Imana. Niba wikoreye Imana ukabuhetse Imana, uyu mukurara udasinziriye ukamugira ubwoba ngo biracitse, bizacibwa n'iki? Imana ihaye kureba. Hajiri yaravuze ngo rega indeba imboneye naha naho. Imana itureba ituboneye naha naho, aho uri hose Imana irakureba. Mwigira ubwoba, duhetse Imana ngo turi abakozi bakorana nayo. Ikindi cyongeyo ngo dufatanyije nayo kamere yayo. Ntabwo dufite kamere ya muntu, ariko dufite kamere y'Imana. Kamere y'Imana. None se kamere y'Imana ni iki? Ninde uzagira icyo gutwara? Kandi ufatanyije na kamere y'Imana. Urambwira ubwo sugiye kutubwira ko abapasiteri batajya bapfa, aho yandi bapfa barasinzira, bararyama bagasinzira, kandi ubundi munsi bazakanguka bameze bate? Bazakanguka basa n'uwabahamagaye, kuko yashize iki mu buzima bwabo? Yashizemo kamere ifatanya na kamere y'Imana. Iyo kamere niyo turimo, niyo tugendana. Ubwoba n'ubwiki, muhetse Imana. Haleluya, Bwana asifiwe. Hari utuntu nagumye gukurikira uriya mugabo aho yavuga, akabangurega ngo iyi Imana ikuriho abantu baragukunda. Si no kugukunda gusa, ariko n'Imana iyo uri kumwe nayo ije guha n'ijambo. Samweli ngo Imana imaze kumuhamagara ngo imuhe ijambo, ngo habe nabi wabo barabimenya neza bose, ngo uhereye i Bershebu kageza i Dani, ngo bamenya yuko yarundukiye mu buhanuzi. Ngo kandi Imana, mwumve neza, ngo Imana irinda ijambo rya Samweli kugira ngo ritagwa hasi. Ariko ni ijambo rifitwe n'umugaragu w'Imana. Haleluya. Muhumure mufite ijambo, kandi ufite ijambo ntiyaritinyana. Rega iyo tunarifite rijyari dutera n'igikundiro. Amina. Ntimwibuka abana n'urya mukobwa wa Esteri nuko yari mu bwiza bw'Imana, ngo atera intambwe, babona aranejeje, babona n'ugikundiro, babona nyine bakwiye kumutunga inkoni kuko afite ijambo ry'Imana. Ngaswe mwebwe uyu munsi babasize, haleluya, babasize amavuta, kandi babasize amavuta y'ijuru. Reka nongere mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, mukorera Imana, nk'abahetse Imana, nk'abatwaye Imana, nk'abikoreye Imana, nk'abafite Imana mu buzima bwabo. Umuntu nakubwira umubwira uti mfite Imana. Hari umugabo umwe ejo bundi baramubwira batese mu bantu bose beza uzi ushaka kwigana ninde? Haravuga ati njewe gaburya ngo nkunda Bibiliya cyane, ngo nta wundi nzashaka kwigana ni Yesu wenyine. N'ubundi nyine umupasiteri agomba kuba umupasiteri nka Yesu. Nubwo bidashoboka, ariko uje ugerageza, binanirane, ariko ugerageze. Haleluya. Kandi nukuzamuka utera intambwe wongeraho iyindi, ukaguma ukazamuka mu gipasiteri cyawe ukageza nyine mu gihagararo cya Kristo. Hanyuma yabwo Yesu yaguhamagara ukavuga uti nimpamagara nzitaba. Niko Yobu yavuze, yaravuze ngo yampamagara nahita nyitaba, amaze hanyuma yabwo kigendera. Kubera iki? Kubera kuko nzabagira. Nababwiye ngo Yesu yateguye abigishwa be, arabatoza n'urya munsi ngo batume baza bavuga bati n'abadayimoni bariko baradutinya. Haleluya. Mureke isi imenye yuko turi abantu b'Imana, mureke isi imenye yuko duhetse Imana, mureke isi imenye yuko twikoreye Imana, mureke isi imenye yuko turi amaguru y'Imana. Imana iratugenderaho. Wa munsi ho Yesu ntiyatiriye ubwato bwa Petero kugira ngo avuge ubutumwa bwiza. None munsi nawe Yesu aragutiriye, umeze nk'ubwato, ariko Yesu arashaka kugutira ngo ahindure iki gihugu, anyuze muri wowe, amaze hanyuma yabwo abone uko ahindura iki gihugu. Imana ibahe umugisha ku bwa Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Ahari sabe duhaguruke dusenge Imana. Ntabwo ndi bubwire umuntu ngo wumva yagize gutya, ariko
bwira Imana ngo Mana ntacyo nshoboye, ariko uyu mugoroba ndashaka gushobozwa nawe. Pawulo yarabivuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Twebwe ubwacu ntidushoboye, ariko Kristo uduha imbaraga arashoboye. Muzahura ni kandi ni ngombwa kuko abapasiteri baba barahuye na Yesu, kuko hari imyigishirizo y'uburyo bwose, ariko kandi iyo niyo mbwiye no kurwana nayo, nizo ntambara mufite, kandi kugira ngo mubashe gukiza intama za Kristo. Izo ntama rero nubwo buhanga ntimuzabwira mwenyine, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mwami Yesu, turaje imbere yawe no mu bwiza bwawe, turagusaba ngo wowe uduhamagara uri uwo kwizerwa, kandi ngo no kubikora uzabikora. Tuhinduka, tuhemuka, kandi ntugira n'igicucu cyo guhindagurika. Mu izina ryawe ryera, abo wahamagaye bose ari abo wahamagariye gukizwa, ukabahindura kuba abana b'Imana. Ureke babe barabyawe n'imbuto itabasha kubora, babyarwe n'ijambo ryawe, babyarwe n'imbuto y'Imana, baba abana b'Imana, baba baragwa bazaraganwa na Kristo. Ubundi abo wahamagaye Mwami kugira ngo bagukorere, reka muri uyu mugoroba bahindurwe bagire kamere y'Imana, bafatanye nayo kugira ngo babashe kugukorera uko bikwiriye n'uko ushaka. Urakoze Mwami kuko twumvise, kandi urakoze kuko ushoboza abagaragu bawe ukababashisha muri byose ku bwa Yesu Mwami. Amen.